Anyang laki din! May, sika maganti masabat mo kan. Sa dino ti papanam. Nakapurma ka mo't itikas taunay. Ay na, kahit mapanak ijay daya Apay, di mo amaw nga itangaal daw ti kalay sa ni Carmelita nga anak ni Basyang. Unyag peso niya. Ay natunyo ka anakan. Mga sawa ka man nga minay. Barang iso ti agas day ta kinakabaw maw. Niyang kalmay. Anya laki din. Podno ti bagbagak. Nga mala, ituloy tantaw ti agsarita intun bigat. Umayak taw, iji balayaw. Adamot la umay ko ibaga, kaninanang maw. Sige angkay. Ingkay nga ruday. Kag, pudno matimbagan ni Uncle mo aramon kan ka anak ko. Mga sawa ka nga minan. 35 mo nga maawampay asawam. Apay, kayat mo ka di talaga ti mabaakan. Ninanang may. Awan mati parikot kini Clara. Nasingpot mat. Kan kang runaan na nagagat. Saan nga rud ani Clara ti kayat ko nanang. Anya kay laki din na ya. Ha? Asino nga raw ti kayat mo? Basta. Ada kayat ko babae. Saan ani Clara? Naa. Ibagam ngamin atab no amaw. Ay kay bagak to Saan pa'y nga ita? Aniya? Ay, uyag ti ka anaka. Kasla sana madanagan no bilang tamabaakan. Ay na, jakman amo iti dayjay aka anakam. Naragsa ka nak nga rod, idinaamwak nga adag gusto kan kuana. Ni Clara. Kunaket, amangan no isunti kagasat na. Ngamay na, di namot kayat. Taapay ka naw. Adda ka nung nga rod kursunada na asabale. Ha? Anya? Asino nga raw? Kanayon ko sa ludsudan. Di namot ibaga. Ay, na yan nito niyaw. Ay, aguray ka. Maranak la nakainom na yay. Sa lodsodak taw. Siguradaw ngay bagana. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, Tunyo. Nakainom ka manan. Idi na minsan nga aldaw anasabat ka. Nakainom ka. Sa ita, nakainom ka manan. Unay kan, Tunyo. Ngam siguro, no agkasawatan ton, agbalbaliw kan tumatan siguro, anya. Anya? Entam na mong Clara. Awan pa naggusto ka. Awatam. Iso pangasim ta sardengan na. Sana si kati kurso na da. Anya? Tunyo, napintasak mat. Ada trabaho, kan siksi akmat. Ngam apay adina kayat. Abay, saan ka diyan nalawag kan katin ako na ka? Ada sa bali a kurso na da. Kahit sana si kadayjay. Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni Tonyokin ka. Wan tata, iso adya kon ipilit ti bagik kan kuana. Anya? Itay laang tinang sa batak kan kuana, tata. Nakainom. Ha? Kasta ka day? Ay, apagisaw. Agsubliyak man iti balay da. Sa bali siguro tinagnaan na itay. Iswadyak na sabat. O sige, tata. Yaw, kanakan. Ibagaman nga ron kanya. No asino ti babae a kursunadam. Tapno tulungan ka Ay, delikado no mabaakan ka. Ibagam tapno tulungan ka kung naktumay. Ay, karima din na kantsawa ng kal. Ha? Ni Maria ti kurso na da. Anya! Ay, natunyo. Ti kinaado ti babalasang. Apay, ani bakit Maria pa'y laang mit ti kursunadam? Tagare. Amangan mo, adama kangag. Kaya ko na Maria, kaputa pensyonada.
Dakal ka wawatan na pensyon na iti binulan. Ah, Adamin kan ko na kinabak nang. Sana kas kundi Clara. anya. Anya, gusto ka kanyak, Tonyo. Wen, Nana Maria. Ay na, iti kastoy nga edad ko. Ay, jak impagarop nga dapay lagaya maggusto kanyak. Bakit kayo, Nana? Agam, sana madlaw iti lang ayo. Ah, kasta ka di. Ay nahanang mayat maten adeng ganday nga imbagam, Tonyo. Wen, Nana, day tatipod no. Ay, maragsakan ako unay, Tonyo. Itapay lang. Aklunan kan nga agbalin akaayan ayat ko. Basta ka di. Ay na, agyaman ako unay. Aniya, inaklon na ka ni Maria kunam, Tonyo. Ay na, aguo yung kansamot tanan ako. Saanak nga guyong. Saan ka di pa nangasawa ti agnam ay? Tapno adda ka tinulong iti rigat ti biyag. Iso nga amok ani Nana Maria ti solusyon iti daytoy. Aniya? Iso nga roda mga sawak, tapno na nam ay ti biyag ko. Alangan kit dimot ani Clara ti asawak. No iso ti asawak, agrigat kami lang. Saan akas ka ni Nana Maria nga agbalinak to addon. Pensyonada ko naman. Aniya? Ado, ti babalasa nga mabalin mo nga arman. Ngam dayjay pay lang mat. Inauna pay ngam siya. Kas lalulam mat tan anak ko. Di kay madanagan na nang. Manulangin tibiyag na dayjay. Saan nga agbayag dayjay? Aniya? Kayat mo asawan. Ti pensyon na laang ti kayat mo kankwana. Kaslakastan ah. Unay kantunyo. Agpanunot ka kumamot ana imbag. Saan na padalos-dalos? Ay, basta. Ni Nana Maria ti ay ayatek. Kat inton dumteng ti kanito. Malipatan nanton ti agangayes. Di kukwak ton ti kinabaknang na. Aniya? Ay, anya nga ron no iso ti kayat na. Ay, katbayan tayo na. Ibagbagakan kwa na. Nga ado ti babalasa nga mabalin na nga arman. Nga mamaw no niya insungbat na. Anya ngay. Kunana, ni Maria kano at talaga ti ayatan na. Kat into no dumanon to kano ti kanito amalipatan ni kakamati umangas. Kukwanan to kano amin akinabak ng jay bakal. Anya. Ay, ti awanan ba'y nakaanakak? Ay, saan adaka ista garapap ngagbalin abak nang? Ang sa bali mo tiwagas na. Day nga road. Ay na, mariribo ka nakatalaga no anya ti aramidat iti anak ko. Me, apa yung kastama din ti kawasyo, Auntie Maria? Papanan nyo, ah? Ay na, adda na patiga pag nakanakaan. Ay, sa dino, ha? Adda date mi kinito nyo. Anya? Ay na, pasensya ka na. Italaang ana ibagakan ka. Wen, agayan ayat kamin kinito nyo kaanakan. Anya? Ay na, Auntie, ah? Amkit dimot no kwarta lang ti kayat na dayja at tao kada kayo. Kaanakan ay ayatak nito nyo. Kat mariknak mo at akas tamat ti panagayat na kanya. Ay na di na kumamit panaw-panawan ato nyo. Ha? Umay ka man kit di tag holding hands ta. Ado ti tao. Kan may sa nalipit ti pagnaan. Ha? Ala. Agawaan ta kiti ti magna. Tapno makadanon ta. Ti restaurant na papananta. Kag, kumusta ti Decho kini Kaka Maria? Ay kayat naganas ah. Nabsugak iti kastaunay. Aniya? Pudno ti bagbagak. In-order ko amin na kayat ko iti restaurant ananganan may. Aniya? Ay unay kantunyo. Inton kwan?
Iti tattao a kwarta laang ti kayat mo iti dayjay abakat. Tangiwat yo ka din, nanang. Di upiksaan. Amangan nung mangag na kayong dagiti marites. Amuyo mo't ti marites dito lugar tayo. Alisto dagiti lapayag dang agkalap. Ay na, uray mangagda, taiso matipod no. Anya, nag-date kayo kan ni Maria Idikalman? Kunam, kaanakan? Walang kal. Napan kami kanu makundi pasyar eje parke ah. Pasan na. Ingkam nangan iti may sa akalatakan a restaurant eje ilay. Anya, Nakuna na nga rod kanyak ngagkalay sa kami kanon. Amom, no niya tinsungbat ko angkal. ha? Win ko na ka. Apay ikapoy. Anya, Nagganas laki din ti agbalin adon. No bilang lang angkal. alam tunyaw, mairusok mo ka diya talaga. Ay na angkel, kas itinakunak kada kayo. No bilang tagkalay sa kami na Maria. Ababalangin na panawon ti panagkadwami. Ngamin, malipatan nanton ti agangas. Win! Pudno ti bagbagak angkel. Bagbagak ni tunyaw, sa balay ti sungsungba na ti awanan baing. Ha? Taapayan ako namday ta. Wala, to manugot ka no ang mangikalay sa ni Maria. Ay na, matungpak sa akin, di na yan di na oras. Ay, Naku na pa'y, asan abali ka daw, tamabit lang ti panahon na panagkadwada ni Maria. Nga bain, malipatan nanto kanumit la ti umangas. aniya? Kasta timbaga na kanyak. Ay, awanan ba'y na tunyaw? Alabay am, kasarita no sumangpag. Ay na, nasayata na sabat ka dito kalsada si Katunyo, akagwapwan. Ha? Ibagak ti kayat kong ibaga, ha? Ibaga mo na. Amangan kit di mat no kwarta lang ti kayat mo kani Auntie ka Maria. Saan mo ta kasta? Si Kaki di mat. Nasayato kasta. Ngamin, nabilang lang ta kwarta ti kayat mo ken kuana. Ibagak ken ha? Awan magunod mo. Naawatam? Anya? No, daman ti kwarta nga iduldulin ni Auntie. Dayjay ket kwarta nga inted ja kakaiso na nga anak na ija abroad. Ha? No, ti pampanunutem ket ado ti kwarta na gapo ta pensyonada. Hoy, nagbidot ka? Ngamin, nailon na amin a pensyon na. Naawatam? Anya? Ita, agpanunot kan. Napudnumot lang nga ayat ti marikriknam ka ni Auntie Maria. Ay, Nay, naguunag mo tin na ta sinay mo tunyaw. Apay, ada parikot mau? pagarop ko mulaki tin no ado ti kwarta na dayja bakit Maria? Nagbidutang magayam. Ha? Ano ti kayat mo asawain? Ay, naapaw. Nagdadakil magayam ti lon na ijabang ko. Iso abasit lang ti mabatbati iti maawat na pensyon. Anya! Kumusta nga tan ni Clara, nanang? Apay, plano mamapansarong karan. Gapot mom ana ilaw ni Kaka Maria ti pensyon na. Shh! May nanang mait. Nagpigsa man ang tangiwat siya ako nakon. Apay amabain ka amangag ti kaaruba. Kat isumot ti pudnaw. Saan man langan? Ay na, di mon panunutan ni Clara. Ngamen, agayan ayat dan kinipandong. Di anak ni Carmelita ijidaya. Pudno ka di day tanga ipagbagayaw? Kaano akpay anagulbudkan ka? Ay, no iso kumangamin ti inaram mo ide. Nasayaat ko ma. Ngamday jay pay laang matabakat Maria. Kapulang iti pensyon na. Naman niya ngay ita. Husto nanang. Sumardeng kayong. Hello! Apay nga da ka dito'y balay. Anya ter aramidom dito'y. Ay na, imayak, tadi ka matlag parparik na kanyakon. Manon nga aldaw, adi ka imimay ijay balay. Kailiw ka matanton nyo. Anya? Apay,
Di na ka din love. Ay, saan? Saan ka gayam nga ayatin? Pasensya kan. No, naibagak idikan ka nga ayatin ka. Kwa, bisin ko lagayam da jay. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayaw, Anya Lucky Jane. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Lucky Jane. Ne, grabe na. Apay nga itakalaan. Ay na, naganasan mi meten tinagis istorya kini Kumari Esther. Anya, narabyan ka po iti ka istorya. Panunutom ko mamahit ang mabanbanog na tao iti trabaho. Sumangputak, siyak pa iti agluto iti makan. Anya, kamatan magda. Mala, husto ka din lakay. Di kan agunget. I'm home now. Don't be mad. Hoy! Di nakmaala iti pakasta-kastam si kamagda. Maminsan pa'y amarabyan ka po iti ka istorya. Danunum to dagiti lupot mo, Jerwan. Makauray ka man. Ay, kasladyak meten makapangan gapo iti naamwa. Anya man ang tinasagap day talapayag mo. Marites ka talaga. Ni Joyce kano, jay anak ni Lindangay, aputot ni Guryong, nga apo ko ni Bakit Piling. Wain. Apay aya. Naibaga mo la amin ang takin, anak. Ngam di mo mo't naibaga no apay. Ay na, masikog ka numanen. Sabali ka numanen alalaki tinakasikog kan kwa na. Saan ka no ati asawa na? Anya, sigurado ka iti day tang ibagbaga magda. Inton kwan, adda nakangagkin ka, kaswanda ka. Ay nalakay pod no ti bagbaga. Kaano pa'y ayang at daindanon ko kan ka saan apod no? Agar aramid ka, inton kwan. May pasubukan. Pankampay nga umuna, no pod no. Sana kasta, gapulang tayong pagatipadam amarites, namati ka, no? Anya teramida, apay day tatasang igam mo? Na, anya kumangay di agkapiak. Alangan mo. Saanan, agkapi-kapay lang aya. Nakariing kan, ket inkamanan ijaayan dagiti kachismisam. Pau, unay kamutan Carmelo aya. Kanayon ka amarabyan ka po iti ka istorya yaw. Iso ang masapa ka langay. Iti kasta, masapa ka nga agawid. Ay nalakay, bigbigat sa uka sao. Kas kalamutan babae. Sa anak nga agsawa kastoy, no among kumamot ti aramidam. No amom kumamat at trabahuan dagiti trabahom diti unag ti balay sakbay amapan ka makikaruba. Di ka pa'y nakainaw, nakalutaw, ngam adda ka ni Jay, imbang kamon ti istorya. Bigbigat ko naklangarudan. Ala, aglisi ka, tagkapiak. Sa uka sao. Inton kwan insuyat ko kanyam daytoy kapay. Ay na, makapabusor daytoy ugalim. Sika gaya man ang Magda. Itaman pa'y nga imay ka dito'y balay mi. Maboring at nga rod ije balay ni. Iso nga imayak dito balay yo. Kasta aya, katwa na. Oh, anya nga deta pa ka kumikumam abuy-buyaan dita cellphone mo. Kwa, sana ka agbuy-buya. Agdengdeng nga iti drama. Drama? Wan, among ka DJ drama ni Dan Mars iti YouTube. Jay anya laki din, ti title na. Ay na, naadi kak ngaminan a dumdumngeg. Iso nga isulaangin ti padpadaanak. Anya? Wan manang. Umay ka, agtugaw ka niyabay ko. Kandi ka sumanao, agdengeg ta iti drama. Sigurado, magustuhan. Ay naapaw. Nagmayat mat gayam ti agdengeg iti drama sika. Anyang amin ayat expectation mo? Saan? Hoy, nagmayat tupay. Mas may mayat man no dumngeg ka iti agmalmalem. Ngem, ti mapan ka makichischismis iti uray asino dita. Anya? Kat, agpay sumiti bagbag ha?
Nagmaya ti agdengeg. Maliliwa ka. Makaadal ka pa'y. Sa bagay matkit di makadengeg ako kumamot no da cellphone ko. O adi gumatang ka met. Iti kasta. Makadengeg ka iti drama. Maka-Facebook ka pa'y. Unyag paisoan niya. Iso nga gones. Bili ka na. Isuro na nga Facebook nga menjak mo. No problem. No makagatang ka, I will teach you how to Facebook. Ket, sa dino ngay manin ti pagturungan dagiti saka manang Magda, di ka kadipay agawid? Saan pa'y? Inak man ijay tersina ni Maring Usepa. Ali? Mapan ka manan makichismis? Di ka laki agawid din tayong kakagluti ti pangrabian yo? Si kakit dimot. Mabiitak laang. Ay, makamuka. Makamuka noong tan na ka manin nilakay mo. Ne, awan ka di pa iti inam, anak ko. Awan pa imat nga ro tatang. Itay pa lang urayan mi. Ngam awan mo't na sumangpet. Ay, sigurado anapan man na nakis istorya dayjay. No saan nga ija ayanda na na Esther, ija ayanda na na piling. Una yung tiinam. Ay na talagan sa akas dyanan. Talaga adi na maikat ikas dyan ko agali na. Chismusa talaga. Nagkapuamanan. Di tala ang lakay. Si kakit dimot. Sumungsungadak pay lang ngam agong ungot ka manan. Tanya ti kayat mo? Agpalakpakak ita sumangpet ka narabyan? Anya ka matay? Ay na, Carmelo ka talaga. Naglaka ka ama kaungungat. Husto ka din lakay. Addaak lang arudan. Agungot ka pay lang. Tapno amo man niya. Nasabat ko ni Manang Angie itay. Jacob sat ni Joyce. Kasta unay ti pungtot nakin ka. Saan mat gayam ang masikog ni ading na? Kita am dayta nga aramid mo. Saan mat apod no tinapan mo inwarwaras? Anya nga ita. Oho, agang angaw ka man ako nakon. Kasano asaan apod no? Kat nagdakkel jay tiyan ni Joyce. Dakkel ata na lukmag. Gaputa na lukmag masikugan. Ay na, jak amo no nyate aramidakan ka. Tanong mabaliwam dayta nga ugalem. Oh, itaman pa yung adda ka dito ay nakaul ulimak. Kasla na unag ti pampanunutan. Pampanunuti nga rod lakay. Gumatangak man mo't iti cellphone ko. Cellphone? Wan, tapag denggak man mo't iti drama. Kun pag Facebookak mo't Anya? Wan lakay. Ay na, di ka kuman agunget. Pangaasim. Sana bale. Ta saan mo't akwartam ti igatang ko no bilang laang. At damat kwarta ka na urnong ko iti pan nakilablabadak. Makamo ka. Basta kwartam tigatang mo. Saan ti kwarta? Agur-urno nga. Tapno ada aramatan tayo no kasjay ama irana nga awan trabaho. Sana paggatang iti cellphone. Nawatam. Makaragragsak kayo matitananang. Wan anak ko. Nakaragragsaka. Gaputa nakagatang akon iti cellphone ko. Kasta ka di? Oh, kita am daytoy. Samsung ko naman. Amo yung usarin? Ay katuan na. Ang mukha. Sakpay ti kunam. Sige man nga rod. Ay, kun naklaang anak ko. Mapanak pa'y ijay ayan ni bakla. Mapanak agpaisuro no kasano ti ag Facebook. Kano kasano asapulan jay drama nga anyalakit din iti YouTube. Kastoy ni Manang Magda, ag friend request ka kadag iti tattao ngam amom. Iti kasta, adamat friends mo iti Facebook. Kasano? Anyang itaramida. Ay na. Anusan nakadi nga isuro. Tadyak amo talaga. Kastoy ni, pindutom dayta add friend. Kasta? Ang yam, dagiti tattao ngam amom ati pag add friend nam. Saan mo nga i-add friend ti di mo am mo? Wano asino la dita? Wen, anya kalakit din. Ay na, anya kalaki din akong kunam. Inton kuan, maadal mo ti add friend request kada giti Arabo. Ay nako, narigaten. Anya?
No, adan to parang dita cellphone mo, Juan Pedro accepted your friend request. Dayjay, ag-friend kayon. Itay pa ya dayta cellphone mo latan timingmingmingam ah. Ah? Kurang la maipigkat dayta matam dita cellphone mo. Kita nga rod dagito yung nag-friend request at tao. Di dakpay mo't inak-accept. Asino ko mga mintimayat amang accept kan ka? Nagalas mo taugalim. Ah? Anya ko mati connection di kinaalas ti ugalik iti pa nag-friend request ko. No di kakit maag ah. Dumag ka. Iso adi da kay accept nga uray am-amuda ka. Gaputa ti adda iti panunot da ket amanga no ag-friend request ka laeng. Tap no makitam dagiti post da. Tap no ada may chismis mo. Anya? Nagpaiso mo ti baga. Uray pag subli-subliem di ta panunot mo. Anya? Rabin, papanamaya. Tanakapulis ka. Adda na patag apapanak. Mapanak man pay laeng iyay ayan ni bakla. Adda lamapan ko damagan kan kuana. Uray Rabin? Wen, mabiitak laeng. Agawid akmet la adagos. Anya lakit din aya. No awan kay ti usto nga oras ha? Wano may isang oras? Isara kung tiri daw. Makaammo ka iti pagturugam. Ay na, rab-rabi mat nga imay ka manang magda. Anyayat parikot mo? Ay na, imayak tadda ko madamago. Ibagamon? Dagiti ngamin nag-friend request ak atat tao. Dagiti am-am mo. Aging gaita, didak pa ila inaccept. Day tala ti umay mo ibag nga, rab-rabi. Ay unay kan. Wen, isulaang ti umay ko ibagang. Asino nga min nagiti nag-friend request sam adida ka pa inaccept? Asino kumapay ngay, no saan adagiti kakalugaran tayo, dagiti kakabagyak, kakabsat ko, kan dagiti ko kumare. Ay, iso siguro adida ka kayat nga i-accept. Gapo, tasaan na nasaya at ti ugalim. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Tadamagan pa ilaang. Kastoy ni, iso adida ka i-accept, ngamin nalabas ti kinachismosam. Siguro, pampanunutan da nga no i-accept da ka, amin ang makitam a post da, mapan mo i-chismis. Anya? Ay, Apay akas tati pa nagsinaay mo. Nasakit na kita imbagakan ka? saan mo't? Pampanunutek laang, nga agpada kayo iti naibagakin ni Carmelo. Anya? Kaya't mo asawan. Imbagamot lakan ka ti asawam? Achismosa ka? Iso nga awan ti mayat ang makifriend kan ka iti Facebook? Wen, kastamot laang timbaga na kanya. Ano pa ginagawa mo, girl? Magbago ka na. At sa ganun, may mag-a-accept sa iyo sa Facebook. Itamang pa yung adda ka dito'y balay. Sika, Magda? Ha? Imbag tada ka dito'y. Saan ka manin anapan, ija ayan danana Esther ang makichismis? Saanin lakay? Dito yakon balay. Jakon kayat timapan makichismis. Uy, himala! Kun agbalbaliwak mo tun. Ngamin, awan mo timayat ang makifriend kanyak iti Facebook. Ngamin, amin ang makaam-am mo kanyak. Kat am-am mo da, gapo iti kinachismosa. Isong agbalbaliwak kun lakay. Ay kahit nagmayatan na denggan bakit, nukas tang agbalbaliwan. Un lakay, pudno ti ibagbagak. Agbalbaliwak kun. Friend request lagayam ti makapagbalbaliw kin ka. Iti kinachismosam. Un lakay, ngam di mo kumamot ulit-ulitanan ang ibagbaga. Ngamin, nakababain. Ay na, saan ang nakababa yung ti panagbalbaliw? Ala, sabay na ko ma. Dagtul-tulo yan, ti panagbalbaliw mo. Un lakay, promise, ikarik dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din.
Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Maikamanaw na pagdatdatunam ni Remalen, Litaw. May kapitong tatang. Manumat na babae tinangpaay kan ka. Pitumot lang Nukas pangarigan, tamapaay ka manayn. Awan at talagan tinamnamam. Pangasayo ta, di bagbagaday ta. Sa anak amapaay ka ni Remelain. Aus? Wan, mariknak nga isunti babae ka paragpagkaw. Aya? Wan tatang. Sigurado na ito nga ibagbaga kada kayo. Isunti asawa. Ay, kasta manin timbagam kanyak ide anak kaw. Kasla na ulit lang. Anya laki din ni tatang. Mariknak launay akayat nak ni Remelain. Iso ang mapanak iji balay da. Tagdato nak manan kinkwana. Itay pa'y ngay ayaban nak ni nanang ko amangal daw. Saan kami pa anangan, Lito? Kaya to na maamuan tigasat ko ita, Remelain. Unay kalakit din, Lito. Tunggal umay kaagdaton kanya kat iranampay mat iti pangal daw. No awanin tinapatig nga ibagam, agawid kan. Tani, mangal daw kami pa'y kaninanang ko. Mabisinak atalagan. Sakbay pumanawak. Kaya't ko pa maamuan no anya tigasat kaw. Awan ti mauray mo asumbat kanyak, Lito. Makadisturbo ka iti panangan. Nagdagulit ka. Apay nga minapangal daw ti panagdaton mo kini Remelain. Mabalimat niyag daton kay ti Rabi ay. Saan ba't adakas ti panagdaton ko iti pangal daw, Victor? Nalpay manin ti abagam, Litaw. No sa anak ngagkamalay, napaay ka manin. Ay ayatak ni Remelain. Iso lang ti babae nga ayatak. Awanon sa balipay. Iso ti arapaap ko ama asawa. Anya? Mataayak no saan nga iso ti maasawak paray. Mapugsat ti anges kaw. Anya kalaki dinaya, Litaw. Di mo unay panunutan day ta. Umay ka man kitay. Papananta. Punasam day ta sakit tinakimaw. Kasano apunasain? Inkaglemes iti arak, takadwain ka. Anya! Sa dino ngayon ti ayan ko. Tatang. Naay, nabartek kami ta simmang pait. Adda ka dito'y balay Aya. Ako nakno, da ko ni langit. Anya langit nga bagbagam mat Litaw. Ako nakno nataya ko na naglemes. Iti arak. Adapay mo, kaya mangas kaw. Anya? Nagsakit din na pasamang tatang. Nay. Abayain, hagsangit kamutain. Anyat na pasama kaya anak kaw. Pinaay ni Remelain tatang. Aya. Apayakas talang ti reaksyon mo tatang. Napayak ka ni Remelain ko nak. Sana ko na mas daaw, taadun adaras anapaay ka anak kaw. Kastamit la tinaraaramid mo ide. Nagsangsangit ka. Tatang. Kunak man no sigurado ni Remelain nga asawaam. Saan mo't gayam? Anyaman ti kastoy na biyag. Makaas-asawa ko na talaga. Di ka unay agpanunot iti madi, Lito. At dapay ni Perlita di tamyanan. Balasang mo dayay. Bunyag paiso niya. Saan nga iti panunguyaw kini Perlita? Saan nga iso tinapintas ngam nagagal? Nasingpot pa'y. Isulaing ang tarma Litaw. Agbagay kayo kini Perlita. Armak man ngagpaiso ni Perlita. Makaamuditan. Basta sa anak nga agbaak. Anyat ang mungay. Amangan no iso at talaga ti kagasat mau. Sa bagay. Inak man nga arman ni Perlita. Sigurado ka ni tiday tangaramidam Litaw. Ang mga numasakitan ka kadagsangit ka manayin. Kanya laki din ni tatang. Saan to na mapasamak dahi ta? Aus. Well, siguradong dahi to yung aramida. Amangan no ni Perlita ti kagasat ka. Kun makatagi ko iti pusok. Naay. Marikrik naktatang. Dandani akon mga sawa. Iso nga isagana yung ti kwartayo apag kasarkaw. Mas daawak tasyak mat ita ti pagdatunam Lito. Dandani aminen a babae dito'y lugar tayo, kat nagdatunamon. Kinapudno na. Si kagayam ti ipit-pitik ti pusok. Si katilubong ko. Anya?
Apay nga katawa ka, Perlita. Di nakpandrabakan iti kasta. Kastamot lang ti imbagam kadagiti nagdatunam akakalugaran tayo. Kasanong amom dayta? Imbaga, dagiti nagdatdatunam akakalugaran tayo. Anya? Ay na, iso nga amo kung dagita dialog mo nga agdaton. Angam sa balit ti marikrik na para kan ka, Perlita. Agayatak launay king ka. Iso nga ipalubos mo nga agdatonakan ka. Panunutag pala day tabanag lito. Anya? Ngam di ka unay mang namnama kanya. Anya? Kaslada nang kuan nagi ka sa iti paltog. Ni tatang ko a soldado tinangi ka sa iti paltog lito. Anya? Ala, agawid kan. Tapno di nakapaltogan ni tatang ko. Madisturbo ngamin iti pan naturog na. Anya, inka saan na ka iti paltog ni Tata Armando kunam? Wen Victor, nagamakak iso api manawak adagos iti balay ta. Ay, ang mga nawan mo ti sa bali akay papananti pa nang ikasan iti paltog Nagbuteng kamot adagosan. Nariga tayo. No pinaltugan na ngay. Unay laki dinadanag mo lito. Ulitam tumanayin tagdaton kan kwa na. Mariknakit kayat nakamot na jay. Sigurado ka akayat nak mo ni Perlita. Wen, mariknak lito. Sa bagay. Ipalapal kulat ta ni ayat Bareng sumalat ako nada. Kasta taramidam. Masya naklaunayin kan ka, tanay. Lumakay kamot din na baraw. Wen nga rod, Victor. Talaga makasasawa kaon. Nagrigat agtep-tepal. Ay, wen kayam. At damanin aramidin ta. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Anya day ta? Aglemes ka manin iti arak ket kadwain ka. Anya? Nakasukmon ka manen ang nagawid litaw. Napaay kakadimanan kan ayat. San, tatang? Nag-happy-happy kami lagi ni Victor. Ada madlaw kaw. Anya day ta madlaw yo tatang? Kanayon latan nga agpalibre iti arak ni Victor kan ka. Oy, di mo na kasarsarita day jata o gaputa irresponsable day jay. Ay nasingpad ni Victor tatang. Anya na singpet, ket no irresponsable. Baybayan na ti pamilya na. Ti asawa na ti mangmanggayd para iti pamilyada. Awan mo ti trabaho ni Victor. Day talamang mangan ti amu na nga ramidain. Tatang. O kahit, kumusta ti panagdaton mo kini Perlita? Sinungbatan na ka? Dandan Dandanay na paayan na ka, kasta ka day. Anya lako ni tatang. Anya nga rin ti dandanay, litaw. Dandan mapasungbat ko. Asawa to ni Perlita, tatang. Ibagbagana nga ay ayaten na ka. Si kakanaw ti lubong na. Aya? Kayat mo kadimat ni litaw? Diyak namin kayat tikaskan kwa na. Anya? Nay, apay ngay? Nagangot mo ti sangaw na. Anya? Apay anak ulimag ka, Victor. Kasla da pagparparikutan. Masya na kun kin kalitaw. Di munsan ituloy ti panagdaton mo kini Perlita. Apay ngay, kat mapanak intun madamdam ay balay da. Basta saan ka na mapanay balay da. Apay ngay, kunak manan. Ang mga numapaay ka manan kan kwa na. Kaasi ka laeng litaw. Anya? Agawid kan dito. Apay apagawidin na. Kadyak pa'y mo na ibagati kahit kukan ka. Ayawan matla ti serserbi ti bagam kanyak. Anyat kahit mo sa Perlita. Saan ko maama sa tirik nam Maawatan na ko ma. Talaga nga awan tinamnamam kanyak. Agsaysayang ka lang iti oras kanyak. Anya? Tatang, napaayak man Diyak kayat yagbak. Unayin day ta, mapaspasamak kan ka anak ka. Awan matan ti mangayat kan ka. Huwag nga rin tatang, makasasawa ka talagan. Nagrigat tagtapal. Di ka di mapukawan iti namnama anak ka. Awanan tinamnama tatang. Awanan na talaga. Agdaton ka manan iti sabali a babae. Day talakit din ti sangsangitam. Condolence ay istay. Kaasi ka litaw. Napaay ka marayin. Ay, manayin. Awan sir-serbi da ito. No, awan tiya maasawak. Naay. Akluna kung tigasat ko sa anak ko na makaasawa, Victor. Di ka di mapukawan ni tinamnama. Ura, sino dito na babae, basta kayat nak. Asawa ka dagusan. Ha?
Nagagatak mga agtaalon kung nadamot tarakan ko ababoy kas kada baka. Ang mapay ngawan, mangayat kanyak. Relax, addan to. Jaket ti mabakan. Jaketa talaga, Victor. Ay, agore ka. At dapay namnama litaw. Ah? Saan ka di nabayagan abalaw ni Nana Saripda? Wine, apay ni Nana Saripda. Wine, isolagan tarmam. Anya, bakbakatanan. Agkabaw sa payan. No di mo kaya timabaakan, mga asawa ka ni Tibakal, day talagan ti Remedyo. Apay nga itakalaeng nga umay agdaton kanyak lito. Ha? Ay, ekwa. Napigsaak pa'y mutkat. Kabailak pa'y lito. Oray manu around. Anya. Ayay. Ubing pa'y latirik na lito. Kabailak pa'y ti aganak iti sangapulo. Anya? Wen, sang bata ka dagusan ti daton mo nga ayat. Sige, makamuditan. Yawid ka nga roday, Nana Saripda. Saripda ko namlatan kanyak lito. Total, asawaan nakmeten. Naimbag nga oras mo, tatang. Anya, tatang, kunamutin kanyak saripda. Wen, gaputa, asawaan na ko nilito nga anak mo. Pudno ka dilito. Uwan tatang, asawa ko ni Saripda. Makasasawa ka talagan. Hangam, bakit mati asawaam? Uray na. Tinapatag sa anak ang mabakan. Apay, di nakadikayat nga agbalin manukang. Ha? Ay, kwa. Kabaalam pa nga ta, saripda. Kabalak pa'y. Impadas mi itayan kanilito. Anya? Uwan tatang, napigsapay ni Saripda. Isunti asawa. I love you, Saripda. I love you, Matlito. Ha? Nagkiss damot nga agpaison. Sana all. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay na, maamamok matlangan di boyfriend mo. Di mo ibagbaga kada iti office mate tayo, ah. Kasano ay yak ibagbaga kat inaldaw mo't nga adda i-upload mo a pictures yo. Nakita mo di profile picture me? When nakita, ay na, nag-sweet kayon to pay. Permi nagdinek kat tiping-ping yo. Apay ajak nakita nga in like mo. Awan pa'y comment mo. Ay na, kasano ko maamakitam. Kat nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Ha? Iso day ta? Nakita mo iti personal di boyfriend ni Kathy? Ay na, talaga nagwapo ka natayag. Wen, kasla artista si ka. Ay na, nagpudaw. Adda siding na ijay asidag tibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panangipost ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Kasla nagsuplado si ka. Idiinyam amunak ni Kathy kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wen nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kathy day jay alalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idin to ni Kathy kat. Ni Kathy kat.
Saan mo't unay anapintas? Jay ko nada, a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw? Be, maadatan dito balay ni. Asidigla ang mudgayam da ito balayo. Umunag ka pa'y tayam amo ka kinimanang ko. Ay saanin, ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo ka kinimanang ko. Han? Aywan gayam anya, di kwartam. I love you, Han. Adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmat ako kuriputan, Han? 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, nga ikis ka? Ay, ada makakita ka data. Inton maminsan tong araw din. Oh, inakon, basta laglagi pa. Ay, ayatan ka. Inyam amom kumamat adya boyfriend mo. Inton maminsan to kanun. Pudno gayam dya ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo dya boyfriend mo. Pagchichismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag-uurnungan dagiti chismosa. Ay, naadala ko masabali apag naan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan ngagtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti agtalek iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwen da kalaeng. Ay, nagado ti trabaho tayo ita diti opisina. Wen nga rod, impampaminsandan nga inggabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, asino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, sang batak ti awag na. Katdenggam, tailaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani ka dita. Itayak pa'y nga gururay. Di kwarta nga ibagbagak ngay. Isin mo na. Kuha nga min. Isin mo no, di mo kaya't ngay break ka. Awan nangag ko. Promise. Awan at talaga tinangag ko. At natultunan ko. Umay ka dito ay tanday bagakan ka. Darasam. Ay, di nakman guyod din. Maperdi ti pois ko. Dito'y talingag nga agistorya. Anya aya dayta. Masapol pa'y kadi aguyodin nak dito'y nalingan. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone. Ay, amo ko no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John. Kat ibagamon no amom. Kwarta. Kukwartaan ni John ni Kati. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsakit aki na pudno dayta. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraon nak ni Kati. Nakadumugan ni Kathy, di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ama depres. Kat nangag ko amin atong tungan ta. Apay ngay, ta saan nakamat ita nga intulod ni Jan? Agmay may sakamat anagawid. Mapanak iti kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matlaang a boyfriend mo ni Jan. Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanan no kaano-kano ti kasaryo. Kunak mat mabiitan. Idi kwan, dinamagda kanya no imbitaram ida. Kunak nga amin da chismosa, imbitado. Awan kasar ama pasamak. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idikalman kin ni Jan. In-break na kon, period. Anya, in-break na ka? Kasjay laangan? Yak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ta makapag-istorya ijay office? Tanagado ti trabaho. Ang
Madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Aping ngay. Nangagmumad di pa nakisarita na kanya kay di kalman. Ay, awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Iti pa'y larugi ti ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isumit lagayam Binulan laang idi. Ngam ita, linawas nakmutin adaw-dawatan iti kwarta. Kat iti kalman, jak laang na ikan adagos. Imawagan, anagungungat kanya, pinagungtan nakmutin. Ay, imbaglaan. Tawan nangag ko. Kunak abisi taado ti trabaho. Ngam di na kun kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kun, binaybay akon. Ay na, rumbang laang abay amon ti kasya tao. Anya nga iti serbi na makirelasyon kakenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang nga rodan boyfriend ko. Awan pa yung savings ko, friend. Awan nga ron, naggidandaan na awan kan. Agasam at masamak iti biyag. Oy, Apay manin aya. Kita man nakatuto kak iti trabaho. at damanin ikismis ko kan kamadamdama. Asino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan laang ngamin ni Jan ni Kati. Amok mat daytan. Ay na, daytoy ti di mo amo. Naibusan ti savings ni Kati, gapukin ni Jan. Anya? Inibus na jay savings ni Kathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itadmat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan nga inururnong na day chay? Savings nga rod, di siyempre, inururnong na. Kasano nga ta makarecover ni Kati? Anya ti kayat mo nga aramidan ta iti dayja ajan. Anya ko mati aramidem. Di mo la baybayan. Amok ti agaramid iti gayuma. Ipainom mo lang kankwa na jay juice analaukan iti gayuma. Agsublikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging gaita. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-anderek. Tila'y bagbagam manang. Saan mo man asabidungan ti panunot ko? Mabalin matkat. Asika ti agaramid iti gayuma. Isuro ka laeng. Mangala ka iti itlog ti alutiit. Diyak kaya ti agaramid iti gayuma. Diyak kaya ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pay laang apagsubliak. Kat amok mat akwarta lang ti kayat na kanyak. Anya, kukwartaan na ka lang? Ha, naglukon? Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pang panunuta manang. Dakas dayta. Limbok magak mat ngamin. Iso ana umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimok mag. Aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalakalang amin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko. Iso adi na kayat ni Jan. Ay na di mo man ibagatikas na. Apay, panagkunam, dagiti natangos ti agong na, napipintas da. Oray man si kati katangusan iti agong, no awan met apil mo, awan lata. Nangisitakpay ngamin. No apay mat ngamin anak kamano akon whitening lotion. Ngamjak pay la daw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amok aday ta. O matlagayam, di mo man tagtagibas si tanday tabagim, gapulaang iti panang i-break kan kaday jay ajan. Anya lakit din. San laang nga iso ti lalaki dito'y rabaw ti daga. Sa bagay mo't kit di Ni, adda tao. Sige tayo nakpay kitaan. Siya kun manang. Di tagabangko day ta. Di tintin nagak a savings ko. Nasaya at adda savings mo. Ituloy ko manan ti agitin
Agurnungak iti ado a kwarta. Tapno addan to utangek. Anya nga utangam? Kat, an-anom ti savings mo, awan pa'y mat-asawam. Agtur kami kadagiti kagayim ko. Agtur kayo? Sa dino, ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ti ang tour dito Thailand. Nakakita ak matlangan iti elepante. Ina, oray siyak nga rod. Nagdakkel gayam ti elepantyan niya. Ay, Kathy, agsao ka mat dita. Adda ka man hindi talubong mon. Kitkita ak lang dahi tinagatang ko abag. Kaya't kumatikas na. Mabalin ka ding agsubli tayo amapan gumatang itikas na abag. Uray siyak, kaya't kumatikas na abag. Kat agsubli tayo Adapay kayat ko agatangan ijay. Oh, asino di agriring ti cellphone na? Ay, sana siyak? Dahil ti cellphone ko Sumbata mo tadapay mapantayo pagpasyaran. Kasano asong bata? Kat nimot dyan dahil ti umawawag. Ni Jan nga grupo pa a swindler? Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka urnong kan. Ibusin namanan. Kunakon ket ngaging gaita. Labnak pailaan, Kathy. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaan dito ko na mapagkitaan ta dito parke. Ay ayatin ka pailaan, Kathy. Jak nakabirok iti babae nga ayatek, akaskin ka. Apay, awanin ti kaskanyak amabalin mo a kwartaan? Saan kamit ngagsaw iti kasta napuno ti panagayat ko ging kakati. Ay di nakman arakupan dyan. Nakipagkita akan ka. Tapno saan ang makisinublian akas itikid-kid dawam. Kati, labnak mat. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ti ganabon ti kaskan ka. Kwartala ang ti kayat mo kanyak. Saan ka akayatan dyan? Mangsapol ka langan iti mabalin mo a kwartaan. Saan asyak? Anya laki, din ti kastoy na pagtang iti biyag kon. Awan babain mo? Day talamang laklaka ti amom? Pagkwartaam ti babae? Kati! Kati! Di nakmat panawan Kati! Ayayatan ka! Ay, awanin. Pimanawan ni Kati. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anya ti kunam kumare? Maumumakan kinilakay mo? Un mare, pudno ti ibagbagak. Maumuma akon ang talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na ammo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, kaputa ada pa kain labam asabali. Saan mo't mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo. Tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ama umakinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, mare. Agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid ka kitin. Taing ka agsagana ije balayo. Kasladyak kayat nga rodin ti agawid, mare. Maumak at talaga ka ni Rodolfo. Makitak lang ti rupa nakot. Maikatan ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunam laang dayta at ada pa kain labam asabali. Ala, ingkakot agawitan. Taamangan no kumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaawid.
Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudong, ngam pumanag na kapailang. Naggapo akman iji balay da kumari dunang. Ha? Imbes na panak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak akumari na. Anya nga min ti parikot mo, aya. Ay na, tinabayag a parikot ko, maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Wun maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngam saan mo't gayam. Asino mat ngamin ti mayat at tumulong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam day ta, gaputa in love ka kin ni Guryong. Si kamat mare, di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan wada makangag, narigatan. Anya? Apay nga itaka lang, sikapan niyang. Nagpigsa titudo, adda ka itirwar, apumanag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kan ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matan. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makauawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamutan day ti atodo na. Kan naglamukan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di natin, nga da iji lababo, ta iluto ko, anak ko. Nanang, brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Wan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya matan day ta akuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita, nang runa ta da bagyo na. Ngam inidapdamatan. Anya matan ti kastoy, manon nga oras ti naglabas, ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laang, awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat mo bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nagasan nga importante, si kadayta. Makapasuron, awan lang aro dan internet. No anya pa'y ladita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasla kay matan at kurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ije silityo. May saka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, Amang ano si kati pangipapasak iti pungtot kao, Anya? Apay ka di nanang, anya ti parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kun awan internet. Ay, na yun ay ati kastaw. Napatag ka di unay ti pangusaran nyo iti internet? Katuwa na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita. Kulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man iji karo ba? Ing ka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Ha! Jakon maanusan at talaga ti kastoy.
Ay, no sumangpat laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsipadag iti lineman. Ay, masuruna ka talaga. Abay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si Kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo, namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Marudak. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba apos ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat ko ka. Gaputa kasta ka nga agsasaong. Anya? Kayat mo asawan? Uray saan anasaya ti aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Ha? Pumanaw ka man dito abay ko? Tama nga no anya ti maaramid ko ka. Yawanan bain ang babae. Tila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni Panyang kade, kumare? Wan mare, ay na, kita man da ito impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga agtrabaho dagiti lineman. Iso anabayag anagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makaawat. Ay nang masabat ko la da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan bain. Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Ah, nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y langit ti Facebook ko. Gaputa kad adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada agos ti nakita. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ama kaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day nga inaramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntok dagiti linemen amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay no, makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak maray. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Dinak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakam ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka? Ay na, nakitak jay post mo iti Facebook. Rumbang ka di pa'y nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga rod nga i-post. Anya iti maramidam. Anya. Mind your own business. Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ro ti kayat mo nga ibagak, palakpakakida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman mat. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayatan na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, sika abakla. Hoy, Panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray bas si tabanag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan, iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo? Ha? Ti amom siguro kat may salanga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya ka maten. Dagiti linemen, mapanda agisimpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada.
Saan anala ka na trabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam si ka nga dalangi di balayo nga ura iti kuryente sa o kaasao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit kasta? Ken may isa, mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga? Saan na masapol nga i-post mo iti Facebook mo? Ipadlaw mo met apapansin ka? Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno na kiti imbaganakan ka. Si kamot, mare. Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramiden na. Hay, no apay ngamin, anapanunot mo nga agpost iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo tadi mo maichat ni Guryong saan ka day? Saan mo, kumare? Anya saan? Kat isulaang mat ti makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka na yun mo ama i-chat. Mare, day tangiwat mo muta. Mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da ka no iti pansit ken nagpalitsyon da ka no. Birthday ngamin di anak na. Saanon? Ha? Tapay? Itaman pa kasta ka? Imbis asikat numero 1 nga da no kasdi nga dapas ken. Mabayin ang kadagiti ko kumarek. Amin na matun, kat kastaonay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay. Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinangan nyo kadag iti kukumarem gapo iti ugalim. Wan lakay. Naamiris ko. Asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapan kay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Anay ko, nagsakit at talaga, nagutot, anay. Anya tinasakit ken karamaon. Nagsakit ti sakak, Nora bakit? Kasla maisinan ti sakak, anay. Agan ano ayaday tasakam? Agrayumak sa bakit? Nagsakit at talaga. Jackson ka ba ilan? Ay, mataya ka, nanay. Ay sinalbag ka laklakayan. Rayo malaang matay kan. Nagsakit nga raw. Kay, anya nga ron taramidag. Igatangan nakitimidisin ka, Nora bakit? Mala, mabiit lang tayo nakgumatang ijay parmasya. Saan nga ijay parmasya ti paggatangam itimidisin ka? Paggatangak nga ron iti medicine mau, no saan nga ijay parmasya? Ijay tersina ti paggatangam, Nora bakit? Adayamot magatang nga agas ti rayuma ijay tersina. Adda? Awan! Adda nga loud! Awan! Adda ko naklangarudain. Uray may salaabo ti arak ti gatangam. Ay sinalbag ka! Kayat mo matlagayam ti aginaw iti arak. Isu nga ron ti medicine ko no agsakitak, Nora bakit? Isu nga yung kagumatangan iti medicine ka. Ay manja. Ay sige na, Nora bakit? Ita lang, ba't nga ginumak iti arak? Italaing mit nga ginumak iti arak. Ulbound. Inaldaw ka nga ginum iti arak. Hindi ka nagungungit ka day, Nora bakit? May mayaten ti aginumak iti arak, ngam ti agbabae ak. Anya? Sige na, bakit?
igatangan na kun iti medicine ka. Kat, kumustan tirik nam, Ramon? Ayos, bakit? Naay, mayaten ti panagnirsaim. Kas kalaag ngir-ngir si akuton. Anya lakit din ni bakit? Agngir si ayamat ti kuton. Kay si kangay akuton. Anya lakit din ni bakit? Yarig nakpay iti kuton. Agrup-rupak ay akuton. Saan kit dain? Naglabaga day tarupam anabartag. Kas kala na bilag nga alibaw. Anya? Alibot ko namanin kanyak. Day talaarak ti pagalistuam. Sinalbag ka. Arak is good to your health. Papigsan na ti bagbagay. Pukawen na dagiti sakit. Tukak! Arak is medicine. Ay, anay, nagsakit na talaga anak ka, anay. Anya tinasakit tatang? Ay, nagsakit ti tiyan ka. Ay, ti ulok ko nakuma. Anya? Agtumar kayo na iti aga sa para iti sakit ti ulaw tatang. Ay, awan igatang ko, Ruel, anak ko. Mangtedak iti igatang yaw iti agas yaw tatang. Ay, sige man nga Rod, anak. Day tingadan at igatangam tadakdakal. Anya tenggedan asasawin nyo. Adda ayamat agas at tenggedan. Ada? Awan tatang. Ada, anak ko. Awan tatang. Tableta lang ti adda. Liquid nga agas ti kayat ko, anak ko. Diyak kayat ti tablet. Anya? Eh, itid mo langin kanyak ti kwarta. Ta siya akong ti mapan gumatang iti medicine ka. Ruel, anak. Nagkapo aki balayo nanang. Agsaksakit ti ulo ni tatang. Anya, agsakit manen ni tatang mau anak kau. Apay, kanayon nga agsakit ni tatang, nanang? Wen, Ruel anak kau. Inal daw nga agsakit ni tatang mau. Ngem no pa inumam iti arak. Ha, agsardang di sakit na. So, sa inya lakit din ni tatang. Isumot lagaya matenggedan ti kayat naagatangan nga agas na. Apay, nagpagatang ayaken ka iti tengedan. Wen nanang, tengedan ti kayat na apangagas iti sakit ti ulo na. Ay, nabartek man nga ruden ang agaawid ijay balaymay. Ha! Isbuandan tumanang ti sapin na. Ay mangibabain kasi karabaon, tila nagis-isbabaon. Jakmet amo alababo gayam jay nagsibugak idi malam. Kunak no orinula. Ay madadaal ti limbong ti panunot mo no nabartekan. Sa bali pa yan ti pagawidam sinalbag ka. Anya lakit din ni bakit? Agungat manen. Yan nilakit din ni bakit. Apay aya akay kayat mo ti arak kat makaulaw mag. Medicine ko nga Rod bakit? Kabilgan ang medicine ti arak. Awan kaasping na. Anya ang medicine na sasawam. Di nanto pa'y maagasan ti sakit mo. Anya sakit ko ti bagbagam. Sakit mo iti ulaw, Ramon. Mabagbagtit kan. Ay, anay ko, anay. Ha? Nagsakit. Anya tinasakay. Ay, kalata nagsakit ti pusok, bakit? Anay. Anya? Ay, agkupit ti marokong konora, bakit? Ay, nagrigat ti umagas. Ay, taray ka laangan hindi pagagasan. Ay, saan? Hindi na kitaray di pagagasan, bakit? Nangina ti ma-ospital. Anya nga ron taramid ngay. Ingka gumatang iti medicine ko. Anya? Day lapad ti katangam nga agas ka, bakit? Kartingam!
Apay yun, Uncle Ramon. Sapsapuyo, tamat di tabarukong mo. Apay ngay? Kaslada nakabara iti barukong ko Kanakan mayang. Anya? Kaslada nagbukal iti barukong ko nagtilmo na kanakan. Ni, ay sus, amang ano nakatilmon kayo iti tulang, Uncle. Saan kanakan? Mariknak mo't nakatilmo na kiti tulang. Anya nga ro ta nagbukol iti tengedyaw. Ay, kasla na abatan nakarayan ti karabukob ko. Nagmaga. Ay kat uminom kayo iti danom tap numabasa day ta namagaan akarabukob yaw. Ay, sana danom ti masapul ko kaanakan. Anya nga Uncle Ramon? Jay danom makaulaw. Yan niya lakit din ni Uncle Ramon aya. Ada ayamat danom makaulaw. Ada. Mawan. Ada ko naklangarudan mayang. Anya nga rod a klase ti danom dayta, Uncle. Arak. Anya? Ay, ikanak man iti gatang ko iti medicine ko kanakan mayang. Ha? Medicine nyo ti arak? Huwan kanakan. Pangasim tay kanak iti paggatang ko iti medicine kao. I sing you a love song. Ay. Nabartek ka manen asimang pagtramaun. I love you, Nora Bakay. I love you, tarupam. Kasla na laos manen nga ikanday tarupam. Sinalbag ka. Hindi ka kadinagong ungat. Daytoy matipagragsakak. No di mo isardag tinalabas a panagbarbardag mao. Dualaang alugar ti papanam. Anya, sa dino ko madagita ang lugar? No saan nga iti ospital ti papanam? Ijay kampusan taw. Anya? Nagalas taw ti pakasarsarita am amatay. Anya kumangay? Ibagadan to anatay ka, gapo iti arak. Anya? Ha? Mamartek met nga main iso anatay, kunan taw dagiti tattao kun ka. Ha? Nalakay at matay Ramon. Malaglagip na kapay ano nabiit kapay anay tabon, ngam kalpasan ti sumagmamano abulan, malipatan da kanton. Anya? Kabuteng danton ti alyam. Day di Ramon abartek kun kunadan to kun kan. Nagalas apakasarsaritaan day ta. Apay aya di ka makaigna si Karamaun. Anyat sapsapulam dito'y paraangan. Awan, ti sapsapulak, Nora. Apay ngarod apo managna ka dito'y sango ti balay Adaur orayak. Asinaw ti urayam. Adaytan ni Paribogs. Mapan kamin bakay. Sa dinaw ti papananyaw. Mapan kami ag kuryente iti pateng iti karayan. Ay sinalbag ka. Adda ayamot pateng iti karayan. Bagay. Himanaw asaan pa'y anagarmusar ni Tatang Mauro while anak kaw. Anya lakit din ni Tatang. Pagarmusaran na jay arak. Isungarod ti kayat na anak ko. Ay, maumaak pa yun amang bagbagakan ko na. Inton kuan. Sakit ti maala ni Tatang itinalabas sa panagin inom na iti arak. Makaamomot na iti biyag na nukasta. Jakmat nga rod maanawa nga agbarbartag. Aga pa kami lang. Anya lakit din ni Tatang aya. Isarsarak na ti salunat na. Imbes ko maadagiti na sustansya at araon ti paunag na. Saan mat? Tajay arak ti pagarmusaran na. Anay ko, nagsakit. Anya tinasakit ken ka, Ramaun. Nagsakit ti tiyan ko, bakit? Anay. Kunkunam lang dayta, maturog kakit day. Ay, saan manura bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Naidumdum at sakit na. Ay, di nakman rabakan iti kasta, Ramaun.
Makainom ka manen iti arak. Agpaiso ti bagbagak no rabakait. Nasakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Adon adaras nga inaramid mo dayta. Amangan no kasapulam manen ti arak amidisin mo. Jak mano sana no rabakait. Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay, jak mamatay. Kunam lang dayta. Mamati ka ko bakanyak bakait. Jak mamatay, Ramon. Ay, mataya kun bakait. Awan ton ti asawam. Kunam lang dayta. Jak mamatay. Ay, mamati ka ko makanyak bakait. Sana kagpampamban. Ay, jak mamatay. Anay, ipan na ko di ospital. Ay, nagsakit talaga. Ay. Jak mamatay. Maturog ka kidain. Makapapuyat ka, Ramon. Ay, pangasim no na bakait. Tulungan na ko na. Sakpay kaya ti matay. Naglaing kalakit din ayang agartista. No matay ka, ay kat makiasawa paya. Iti sa balay. Anya? Iso nga isardeng munday ta pa nagdrama-dramam. Ta sa anak amamatikan ka, nga agsakit ti tiyan mo. Ha? Ay sos, agsarsarwa ka mo tan, Ramon. Ha? Ay sos, ay, ala, urayon nak dito'y balay. Inak ipakamukin ni Ruwail ti mapaspasamakan ka. Ta itaray dakan ije pagagasan. Agyaman nak, taintaray nak dito yung ospital, Nora bakait. Kunak numatay ako ni Dirabe eh. Agnakam kamat siguro itan, Ramon. Ulcer, tinaalam asakit mo. Gapoy tinalabas, apa naging inom mo iti ara. Uwan bakait. Agbalbali akon. Nakaamiris akon. Nasaya at mo no nakaamiris kan, Ramon. Di mo urayan, apatayon na kajay arak. Agasam, medicine kunam ijay arak. Bakit? Agpaimbag kan, tagawid tayaw, ijay balay. Wen bakit? Agpaimbaga kaon. Kat sa naktun nga uminom iti arak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.